Ngipinang samay pi borok sa kanika channel kajingi but ngikirman baborok pi syai pi khainut. Hakanika video ngin pi hakanika post kebrang salat thamai. Subscribe hakanika channel but turn on your notification bell ru kanang bapinum do iki videos. Pila ban follow ru ingi apo ke Instagram account kajingi kanang bapinyo jing tip man kapor adang ila ada play video apo YouTube. The National Institute of Technology lani NIT Meghalaya kaplay hakanika post mentau banai arajar opsan. Kakateng jing nika post ka field assistant. Kelas dia dan negara terkait bakado apabila ban submit iki applications kare kat praterik benai me arajar opsan kane ke post field assistant kalai arteli ke salary lan ke tolop kedai arpa wajar hakshi benai baru punya % housing rent allowance educational qualification kalau kumne tadi ban pendap ya ka BSc bat pidi bandan ke science background lan ki candidates kala di ban pendap license diploma ka engineering and technology ki candidates ki belong eligible bagi pokok apply ke post pihak ban chnai ke PDF file kemudian ya ke application form ke pihak pendam ke age proof certificate class 10 class 12 certificates highest degree certificates bat ki mark sheets bat pihak ban send ya ke PDF file link ba ke email syak ke email address prabir.saha@nitm.ac.in bat pihak ban bu hapok CC ya ke email address shub@nitm.ac.in hapok ke subject jang ke email pihak ban thoi ini contain application for field assistant position TTDF project in the Department of ECE. Ka exam bat ka interview kin sepelong ha ka Department of Electronics and Communication Engineering NIT Meghalaya site open 793108 Sora Meghalaya.